ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت Şu şehadetnamelerge layıklı bulup, şu şehadetnamelerini algandan sonra Allah Teala rızalığı üçün, şu ümmetimiz üçün, Tataristan'ımızdaki Müslümanlar birge bulsunlar, Allah Teala rızalığı üçün barsınlar. Tataristan'ımız Vesile şeşek atsın şimdi işlerge girin. زاهد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. Elbette avuz yerinde imam bulup işlev jengil tugul. Günümüzde de 22. yıl gitti mine. Birinci şehadetnamenin 90. yılını alganıyım. Orada namazga barmasan da bilirler, yaşamını da bilirler, koylarını da bilirler. Hizmet kapıda veririz deyip durgan kişi yok. Fakat şu bütün şartlarga riza bulup işlegeç, büyük zor rahmet. Emindim mine Hazretinin sözün kuvvetlep. Mine bugün eli işlik degende ayak çalışı kişi yok, bir Allah'a şükür mine. Okutayım diysen de, mescitte şınat varayım diysen de şuna işlerge bugün bütün mümkünlükler var. Şuna göre zorlanmışı, sizin aldığınızda adi ağıl imamı olarak aydım. Bir nindi tutparlık yüzde yok. Eyvetken ettirip, bu sene bir şerge gerek var. Şimdi bizde muhtasiplerimiz yukarıda kılan kişiler varken itaat edip, biz onlara itaat etsek, halk bize itaat eder, itaat şulay giyleyin. Özelleşken Dini Uyuşma Tataristan Respublikası Müslümanlar Diniye Nezareti, Baltaş Muhtasibeti, Burbaş Meclis Mahallesi Cirli Müslüman Dini Uyuşması birikitmesine negizlenip, hem özelleşken Dini Uyuşma Tataristan Respublikası Müslümanlar Diniye Nezareti nizamnamesi ustavına dayanıp, atestasyon imtihanlarını ulaşlı ütüge beyli revişte Fazlı-i Celil vasil olunan Burbaş Avlu Meclis Mahallesi'nde İmam Hatip vazifalarının ütevine rastlı. İmam Hatip dini vazifalarını Allah-u Teala farz etken hükümlerge hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, Tataristan Respublikası Müslümanlar Diniye Nezaretinin hem mahallenin nizamnamelerine doğru getirip müterget iş bula. Allah subhanahu teala hayırlı bereket versin. İsenlik sağlık. للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. يا زايد الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا. في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من بالبذل ساد. قدر ما كان من مجد، ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد. ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد.
أطوادا شدا. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد، للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض بداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد، للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. يا زايد جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا. في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من